Ya Ramogi heliport motenore kod mano Millicent Adhiambo ikono makare kendi boyude weche manyien mabiro nyime kanyo. Kadhi nyime jodak ma Turkana seyo mokalo chenro mar senet mashinani kagilero ni chenro no mano timore gwengego ne okonyogi kata matin. Wirani thoth mwandu mane jotelo go tiyogo ne giwuok godo Nairobi kendo rocho negi weche mag ohala. Andrew Ndego nigi mathoth. Ndege manupio ya lap ndeke malodwa chieng' Jumapil ka ufundo senators bura mapachoka githoro mar bago chenro mar Jumachiel gwenge mag lodwa county ma Turkana. For the 2-3 days we've been here, I think the people of Turkana have witnessed firsthand how the Senate works, and I can comfortably say we have achieved the objective. Kata obedo ne wachore ni jodak winjo maber ka wendo timo limbe. Giko ne mane obedo miriambo ne jodak malodwa tok johala gwengego yuagore yo kotenore gi wach limbe senators ya alworano magiluoni ne ochocho negi chenro mag ohala. Kile nimeshangaa kama yetu mambo ya transport ni mtu mwingine alipewa kazi ya magari, na sisi Turkana tuko na magari mengi sana mazuri, lakini nashangaa imekuja na magari kutoka Nairobi mingi, ni kama hatuna magari. I thought mashinani ilikuwa ikuje huku, kila kitu ikuje huku, providers ikuwe ni kutoka locals ndio tusaidie, ndio tupate kitu kutoka upande hii. Mwingine amekuja mwenyeji hajapona, mwingine tu ameendelea kupona huko. Sasa inamaanisha Nairobi tu tunaendelea kupona huko, sisi wala chini mwingine mwenyeji hajapona. Sasa maana nini sasa mlikuja? Kwani umetata vitu vingine vizuri. Sisi hatujapona. Romo duto mag senators ne otimore kor gwenge maidore yod bura ma Turkana. Kata kamano johala gwengego yango ni kata mana siwandha gi kombe manitiyogo e kinde chenro makamagi ne jotelogo biro go ka owuok Nairobi. Alafu kitu kingine unashangaa paka kitu kama choo. Viketi ile ziko hapa mingi, mtu anatoa kutoka Nairobi. Paka watu ya mkono wa kusimamisha hata hizo kupanga viketi nini na nini. Ni nini maana ya mashinani? Ni hao kutoka huko Nairobi wakuje watusaidie sisi kwa wale wakazi wa Lodwa, kama matenda, kama biashara pia ifanyike. Kama sisi wana bodaboda, nilikuwa nasema hivi. Kama maneno ya mafuta, wangekuja hata watu wakuje wapatane na sisi. Jodak golero ni kata ne obedo ni ne gin gi gombo marado gi jotelogo achiel kachiel. Mago duto bende ne ogore Luanda ka giseyo jotelogo kuom ne pondo e nyamburko magi ma okorado kodgi. Tulikuwa tunafikiri pasenta wakikuja wanainteract na sisi kama wakazi. At least tuwe na ile mazungumzo ya moja kwa moja, kuingia sokoni, kutembea town. Lakini hao wazee ama maseneta wetu wamekuja hapa, tunaona na ile magari makubwa ile magasla wanapita mbio, wanaingia assembly, wanarudi hoteli assembly. Tulikuwa tunafikiria ama wakati mwingine wakikuja, tulikuwa tunafikiria watakuwa na wakati moja session na sisi kule Moi Gardens. Romo makamai mar senet mashinani en mano maradek mosetimore pachoka ka gisetimo romo e county ma Uasin Gishu gi mano mar Kitui. Andrew Ndego, Ramogi TV. Erokamano.